جنك 19 سالي بنافي شيرين نوري أوسو لنافچه دندريسي ناحية عفرينية دمالا خدا هاتا كشتي هاتي ديتن شيرين نوري أوسو پشتی کو هاتي اشکنجه کرن هاتي گوله باران کرن ده جهد هاتي كشتن آبه شيريني عبدو أوسو جرودا ورا گوت لسر وي بويري هفجيني وي يعني هفجيني شيريني جالي هزن أمنية سوري وهاتي اگرتن شيرين جگند رمضان جندريسي بو على القردور نشتمه شيرين قيزا منه عديكو شيرين ما بشهر صار لما داي بنات نعم تعمق جدي نعم وقع ظلمة ذكرن ظلم ذكرن ما عادوا تشكو يودقوا بصبر 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 بصار داي كشتنين ميشش برافع على وكرن نقلت رودا قاعد تشقو دايك بيبونا بكري بوشناته يا رب تحقي مش فانا ببي يا رب تحقي مش فانا ببي يا رب تحقي مش فانا ببي لكن كدارم لي لكن كدارم لي لا شيرين مني لا دلالا مني ودانا كده بناب مارو ناب خو كد جندرو او بيت جندا واشتركي اوتي بدا بينسر ونا بيدا ما اوتي نوبيا مارن برو كيم ده يا كده نوبيا مارن مري خجرات كان ممنوعه ناب مريكي خورو ناب خوكت خورو ناب كاسكرو دارن سيرونو دارن داوتو دارن دارو به مخلوقو انيت حبسه سيدنا يا كوك بارنودن بس ما چه اسباب نوكو ايك بقيشكي بگرن ايك واري كشتن لروجاوای کردستان تماشاوان هجا نخوشی گریپا که دمسال بلاو بویا به فرعی بلاو بویا به تایبتی زیانا هری مزن دگهی زاروکان به تایبتی جی زاروکن باجار حسکه یعنی جوی انفلوانزا جوی گریپه زاروکان زراره که مزن دیتنه جبو که ریل بر ورا گرتن جی ده ناف زاروکان دا دسته پرورده بریار دا کو دبستان لهريما جزيرة وللرقاية جروجا چهارشنبه يعني جده هفته في ماه حتى روجا شمية بيستي في ماه دبستان بين قرتن إيشا زاروكاكي باجاري حسكي يج انفلونزايا ورزي كو ببرفرهيل روج آواي كردستان بلاف بويا دنالا دکتۆر هنەر عەبدۆ کۆپسپۆرێ نەخۆشیە زارۆکانە دەربارەی vê nexweşiyê de ji tora medyayî ya Rûdawê re axivî. Ji bo vê grîpa avê fira talî derketiye ew xwe grîpek şaye wek grîpa hersatê welakin îsal bi şeklek girantir tê heraret gelkî bilind e muannid ser dermana ku xwekek eşk çê dike ew jî zû bi zû zarokan nare zarok gelkî ser teebin بي وهن عام لاش وانسست به إيشا لاش بشكل عام يلكي خرطة دوي غريبي ده ممكن بيجي مراحل خرط بالالتهابات السينجي تشي بجم زاروكا دکتۆر هنەر هەنێک پێنگاو و ڕێکارên تەندروستیê yên pêwîst ji bo rûbûna vê enfluenzayê hejmartin. او ترسا gelkî zêde jêr nabe bes divê yek xweşik xwe parêz bike pastan li cem zaroka mesela parastinê û dicê civata de ji vîna de zarok û kemame hebin li xwe kên ya em nehêlin tê kebinan van civata de distê xwe xweşik bişon ji bo îlaca wê jî dermanê iltihabat gelek حالات دناي يعني ضرورية ممكن حالات المحددة الدكتور بده ولكن أغلب حالاتها إنه لازم درمان التهابها سواء لا بربكن شرابات عشبي إكوكي ممكن بشكي في دبك هرج باجار حسكي دکتۆر دلۆڤان سلێمان ji Rûdawê re bal kişanda ser giringiya hişyariya tendurustî ji bo xweparastina ji vê nexweşiyê. Giringa ku mirû bo pê nekeve mirû li paqijiyê muqatebê yek a di dwa mirû nerecê qerbala gelek lê hebe û herî baş ku mirû li zarokê cûcik şiyar be û li nexweşê temendirêj ê nexweşiyê شكر وربو ودل بوان هبه
ji bo rêgiriyê li belavbûna zêde ya vê nexweşiyê li nav zarokan, desteyên perwerdê û fêrkirinê yên Rêveberiya Xweser biryar dan ku dibistan li her du kantonên Cezîrê û Reqqayê ji roja çarşemê 17 vê mehê û heta roja şemiyê 20 mehê bên girtin. Hesên Umar, Rûdaw. Rûdawê nerîna hejmarek welatiyên bajarê Hesekê di derbarê vê nexweşiyê de wergirtiye. Welatiyekî Hesekê dibêje ew nexweşî sê rojan lê giran bûye. Çav, qirek, sîng û hestiyên wî ji ber wê şewbê êşiyane çûye nexweşxaneyê bi sîroman rehet bûye. Welatiyekî din jî dibêje zarok nikarin xwe li ber wan nexweşiyan bigirin û divê haya malbatan yani divê çavên malbatên zarokan li zarokan be ji bo ku nexweş nekevin. براستی اف شوباک بسر وی ملتی دهات نبز زاروک تنه پیکتن کسن مزنجی پیکتن یک جوان از سیرو جاگله کی المگران کر چاوی مدیشیا جبر سری مدیشیا قرقام مدیشیا سینگام مدیشیا حتی داوید هستوا براستی حتی مبر المستشفى سيروم سرمداني زاروك جي يك جي زاروك يمجي بيكتن سيرفي شوبهان اف شوبه جرانه والله تقريبا سي زاروك انا سير فيسبوك جديد داخستبون وفات بون اجا فيروزان خوياي قال لك جرانه اجا متخازن عالم حمايات اخو بكن سيرفي شوبهان بالنسبه زاروك مقاومه وان وكا مزنايه وبراستي يعني سرماك هي وزاروك يعني تمي دستيوان جي بكون او جموان دست بيدك يعني بالنسبه جنا خوشيا في شوبهان ري بخدي قال لك زاروك اسعاف كرن زاروك جي مدرسه جي شارعي جي نقلين نتيجه يعني زاروك مقاومان وكامزنايه